Dinini belanyo kotor koktuma Twipra student federation ni bukhakti Tripura buro thangai talari laikha kokborok rumar script sanmuno sanoi phurungni simi asok laimani tabok 8 ta 9 ta tamai thangka haipano haste hapangni bukhakti kebo phayei cherinai phayako tei Tripura board ni bukhakti bo kuno gosimung kosejagako abani bagai borok belanyo hom hom doli laijak borok tini horake horailene hinai borokni osobano muthak yakari chobak khlailai tonglayo Hodni 8 ta 9 ta tamai thangka tabok bo kebo cherinai ne kri ba kebo phayni kri tangeli hage toni jakha kok borok ba Tripura ni kok ungida Tripura language ungida hake sagnang yaklai toni jakha kok borok subject no roman script bai suiruke haste hapangni tamo loss tong eba chief minister dr manik sahani tamo khoti tong inei abono lukuroni sumung eba Tripura saroni sumung aba haikino Tripura student federation rokbo belaino hom hom ke doli laijak belaino tungkhlang laijak kok borok roman script no tangile kok borok no roman script bai suiriya tangai kebengai tonijak kok borok no roman script bai suigangke bini tam khoti tong inei borok joli laiei Tripura buro thangai talariui ajoklai tonglaikha tini horaike horailasinai kuno lama maya sak chungtei nogo kiphiya hinai Tripura student federation rok belaino kok borok no khe tangai siklgai tonna nai haste hapang rok hinai joli laijak Tripura student federation rok je sing tongman tongkha tei sing tongniya tabuk Tripura o hot musungi rinai abo tei kebo muthagai maya hinai tabuk TSF rok lama ongkho laijak chobak khlainani আমার যে ইস্যুটা ডিমান্ডটা এখন সলভ হচ্ছে না আমার বারবার 2022 একবার চিঠি দিচ্ছি কিন্তু আমার কোনো ফলো আপ করে এতবার ফলো আপ করছি কোনো রিপ্লাই নাই মানে whether they have sent the TBSE board president has sent a communication letter to the chief minister we are not sure so we want to know we have submitted many times memorandum हम लोग बहुत बार लेटर दिया था लेकिन त्रिपुरा बोर्ड का प्रेसिडेंट कम्युनिकेट किया कि नहीं चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग पता नहीं है अभी तक उसके पास खबर भी नहीं है तो हम लोग इसलिए अब फिर आज प्रेसिडेंट संगे देखाबो कि तारा रिप्लाई की দিব तो हमारा डिमांड तो क्वेश्चन पेपरটা रोमान स्क्रिप्टটা यस প্রিন্ট করতে লাগবে যদি দাবি না পূর্ণ হয় কি করব যদি তারা কোনো রিপ্লাই না এলে তো আমরা তো আন্দোলন করব কি নাম আমার নাম জন দেববর্মা TSF ভাইস প্রেসিডেন্ট sini board examination ganai tongo tai TSF agin sibino chithi borjak je question paper no roman script by print khailen bagi kintu sing nukha Tripura board hoite kuno reply ba mani ta phono phageke bosur sa communicate khainai tong honi so singnani muso whether bin thani official letter tong je ba communicate khaimani chief minister bai jodi tongkha bosuno phunuk tu tabu sumba kok salai nai abar sini dabina mani ake sing andolon khlai thanai ambai